muri yo kurungi banywani banje omu class eyo kwega na no kuhaburana. Omuhereza wanyu ni correction master nkaburizo. Omu class yitu tugerirwa kagwe amakamingi nigasisikara abo bintu bimwe na bimwe. Oji wanje nganire munawe yantebeza ka story ngo akaruga yaza Kampala yaswirwa ki yaswirwe omushiza yamuswire batura bitu tarayizire ko yanzura umucyaro wabo bagumayo bazara ke bazire mama we yagire kitekateko cyo kugenda kureba umuhara Kampala yatemba motoka yagenda kiyayikiro bus park akaba twarire nkoko ikitoke engoye z'abana biriyo mbaga kiyatirance baga kutero umuharesemu kumbuza endagiro kiyazire kureba nyuma ibaga tiyagisangaho na nibindi bintu byabirayine yasanga babitwere nkoko kukimanyo muri Kampala buri muntu okwaye no murimo gwa gukora imirimo kweta kwisana ezindi tizikwetegerezebwa yetu yayegumya yagenda yayiko umuhara yasobora umuhara tine bintu binankuretire konka babinyibira mu bus park umuhara yamugumya chonka omukutebya storage iba wo muhara akaba ari omunda omunzu already ebintu ebyo no yabira bituyire akayabikize yabyanzurira omukazi nkibi yakora umurunaku kibabire mbatebya storage akawura cyamukwataho cyamukwasireho nyina Zara rumu iba murarizemu ebintu byakabisangamo ngo mukade yawunama byamusobera yaronde cyo gukora cyabura kiyayisira umuhara yamusobora umuhara nawe yaronde cyo gukora cyabura mbwenu atusabire nkitwe abe class eyo kwega na no kuhaburana tugire ekitwamuhaburaho nyawe nka correction master ni Paula oji wanjogu na nabandi abatakaswirwe na nabatakaswire nabaswire nikiba kiri kirungi nobwo kubotine ekikumara cyo kuhereza bazire konka kurebuka ngo wayiko bazire bakumanya ngo ni watwire mwara wabo nakore bakumanya ngo ni waswirwe muzo wabo abo kuba icyo kintu nkibasa kucendeza ebintu nkebi haza nkiba kitari kirungi kugira ngo wahemuke uri umuntu mukuru nangwa wahemukora inkakana kato ntimanisa ngo wakora okucenga kukeyongeraho nobo tachihemuka konka wahemukira bukuru nekintu ekikuteganisa amagara gawe mpaka ofire rukundo gumeho iyo muntu wo munda mukama bampere mukira kwetenga amagara go mu nsomo correction master mugume n'ubusinge.